رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ينفذ أودر سمون دين يود في تاريخ نولاد صلى الله عليه وسلم. هذا هيدن جوكي أودر سدوها كويته هدو كويته ينتر دوين خور سوما يرندون سبو هذا كو سوما يفوتينو دين أودو كويته درس إن شاء الله درسون كدي لان كويته سوما أروا هذا درسون إتي هيتان. حالو نيكو في صفة نولاد صلى الله في نولاد صلى الله عليه وسلم. إني نولاد صلى الله عليه وسلم في صفة في مأبه goɗɗo wawata sifade ha huɓindo jikkuji maɓɓe ɗin saabu haray taguɗo on tigiri ko inni ɓe wa innaka la ala khuluqin azim haray ɗa ko wiyete jikku moƴƴo taguɗo on kadi daali e hoore nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan ghalisa alqalbi lan faddu min hawlik allah daali wandema haray si nulaɗo no mettuno fi sahaba ɓe wawatano moɓade takko maɓɓe haray ko holli wondema nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari ko ɓe hooreɓe moɓay ɓe moftaɗen no wayirɗa wo ɓe ɓannitete hande en jangga kañum kadi toɓɓere e nder ko wiyete toɓɓe fi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hande ko num jangueten fi ko yowdiri e tariha nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko hunde hettude kadi ko num woni nden hunde koko nulaɗo hertori kon seke nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam no okka piiji ka aduna ɗo hina fi lahara wonɗen e yewtude nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam no okka ka aduna ɗo piiji goo tawa ɗo hay annabaɓe buy okka kadi ko ɗin ɗon wonɗen e janngude hande saabu haray enen en ni wondema darsu men on ɗetti ko wiyete hitande fi sifagol fi nulaɗo haray en accali kadi innugol wondema sifagol fi nulaɗo a sifoto woni ha ronka ha tertoɗa saba wata ɓe huɓidade hande ko ɗum a jangueten koko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam okka kon ka aduna ɗo tay annabaɓe ɓen ɓe fop hay goto okkaka koɓe okka kon ɗipi e linta eno joni noon haray naaɗi fof mi lintata ko seeɗaji e majji saabu haray ɗi wawata sifede nder darsu goto wona darsuji ɗiɗi wona darsuji tati wona darsuji nayyi hino jeeya e koɓe okkaka hay goto okkaka ko ɓuuri mawnude kon fop alqur'anare nden nden ɗon ko hunde nde ɓe okka tawata hay e goto okkaka siko mayre fi hon ɗum ko kamɓe tun okka deftere allah inni nden deftere ko mi renata nde defte hedditiɗɗen fof tawrata injila zabour defte jippinaɗɗen fof ɗe allah jippiniɗen fof haray ko wiyeten ko karama ko ɓen ɓe halfinte sécurise golɗe ko karama ko ɓen halfinte kono alqur'ana on kañum allah inni mi okkima nde alqur'anare annunaɗo sallllahu alih w sallam ko min kadi sécurisata nde ko min kadi renata nde hay fus waylota ko e maye koɗum waɗi alqur'ana on etama ha fi sabotugol nde jalkitugol nde ɗuman noon kono ɓe wawali allah ko dal inna nahnu nazzalna dhicra wa inna lahu la hafizun allah ini ko minen jippini alqur'ana ko minen kadi renata nde ɗum ɗon ko dokkal ngal wiyete hay goto heɓali okkede hunde ha gasa tawata na an halfinade kadi allah ina ko min ko wiyete renata nde hunde fi wata nde wayle fi wata nde wattite fi wata nde ɓeyde fi wata nde ɗoyte jon noon sifo ɗen seeɗaji ko nulaɗo okkata ta annabaɓe fuu annabaɓe ɓe naneten ɓen fop hay goto okkaka ɗin noon piiji haray noon hena piiji kadi koɓe okka kon ko yowodiri fi lahara wonɗen yewtude ko fi aduna ga no jeeya e ɗum ɗon nulaɗo okka tawata hara annabaɓe ɓe fop okkaka hay tagaɗo goto okkaka allah daali ka nder alqur'ana haray o ɗettiti aadi e annabaɓe ɓen fop e nulaɓe ɓen fop e tagore nden fop wondema kala wuruɗo ha ñande nulaɗo sallllahu alih w sallam nula yonti gomɗinɓe mimana annabaɓe feƴƴuɓen fof ɓe ɗettuduno allah aadi nulaɓe feƴƴuɗuɓe ɓen fof ɓe ɗettuduno allah yaadi wondema kala goto e maɓɓe wuruduɗo e nulaɗo e jamanu wotu akkitay ko jokki kon jokka nulaɗo sallllahu alih wa sallam ɗum noon ko hombo yeyte ɗum noon ko alqur'anar nden allah daali wa is akhadha allahu innen ɗuma allah subhanahu wa taala daali anna allaha wa is akhadha allahu mithaqa annabiyina wa is akhadha allahu
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن الله دتدي annaba ben e nulaabe ben fu aadi wonde ma nyande nulaado nula be gomdina nulaado be wallito nulaado dum don ko kambe tun hebi ngal dokkal siki haygo annabaajo hay goto arali ga tawo hara alla no dettidi yimbe ben aadi no dettidi annaba ben e nula ben wonde ma haray jokko yaybe si tay woni be wuridi e jamanu wuto dum no ko dokkal aranangal dokkal didabal ngal nulaado okkata ta annabaabe ben e nulaabe ben fop hay goto okkaka honu iden andi himbe defte be fo be nodditi be ni ko be annabi be ni ko annabi Ibrahima be jokki diina annabi Ibrahima kam himbe defte be fop no inniti wonde mako diina annabi Ibrahima kan jokki Allah subhanahu wa ta'ala jabi be alquran haray ko woni jokkube annabi Ibrahima be ko jokkunobe annabi Ibrahima ka be wuruno e o nulaado do ko woni nulaado sallallahu alaihi wasallam diina nulaado kanko kantiri woni diina annabi Ibrahima kan wona diinaji ɗi ɓeya woni fefindade ɗi allah dal inna awla nnasi bi Ibrahima inna wana lalladina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladina amanu wallahu waliyul mu'minin jaka mi andi kadi diina ka annabi Ibrahima woni kan tigiri haray ko e hoore kan ɗon nulaado sallallahu alaihi wasallam woni non kadi ɓe okka no jeya kadi toɓɓere tataɓere nde ɓe okkata ta annabaɓe e nulaɓe fof hay goto okkaka ko kamɓe tun e nder annabaɓe ɓe fuu julni annabaɓe ɓe fuu baytal maqdis jérusalem iɗen andi nulaɗo sallallahu alih w sallam fewdo seeni no iwi makka seeni ko wiyete jérusalem bimana baytal maqdis iwi ɗon wiyeke kammu ɗay ɓe seenike ha ko wiyete innen wondema ɗon ɓe julnuno annabaɓe ɓen fof ɗum noon kañum kadi ko kamɓe tun heeɓi okkaɗo dokkal junnugol annabaɓe ɓe fop ɗum noon kadi ko dokkal ngal tawata annabaɓe ɓe fof e nulaɓe ɓe fof okkaɓe nayaɓum ɗum kañum kadi ko ɗum nulaɗo sallllahu alayhi w sallam okka ko ay annabajo e nulaɗo hay goto okkaka hiɓe hafrana kaɓe wuuri ɗum kala ko ɓe bonni ko feƴƴiwo ko arata wo allah daali inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhara kamɓe tun kadi deningal dokkal allah inni ko bonnuɗa ko mi accanima ko bonnuyta kon kadi mi accanima fop iɗen andi annabaɓe goo yawmal qiyamati si mofteji maɓɓe ɗin ari inni wallitemen ɓe inna honno e minen tigiri meɗen mapani hoore amen kono nulaɗo sallallahu alih w sallam okko fuu yahay ka annabaɓɓen ko nulaɗo tum ɓe yata inne wondema ɓe fatto nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam innen wondema ɗettana ɓe aadi waɗanayɓe tefore ɗum noon kadi ko nulaɗo sallallahu alih w sallam okka hino jeeya kadi e toɓɓere joɓere nde nulaɗo okka ni tawata annabaɓe ɓe fof okkaka honɗum nulede nulaɗo diina nulaɗo ka allah jonni ɓe kan na diina fi saare na diina fi leydi ko diina fi adunallam fof seke diina l'islam kan ko ɗum inne wondema ko ɗuma universel ko universel ko annan fof diinaji nun hedditino ɗin hari diina jippinaka wo allah jippinay ka inna mi jippini ka ɗo diina e ɓeɗo himɓe mi jippini ka ɗo diina e ɓeɗa himɓe mi jippini ka ɗo diina yaɗa himɓe nulaɗo kañum okka on ko ɓe jonna kon ko fop ɓale dane inne waddama raɓɓi ɗuɓe kala ka jeyriɗa e nder continent ji ɗin fop da natori e ko wiyete mofte nulaɗo ɗen da natori e ko wiyete noddaɗo ko wiyete ka l'islam ɗum noon kadi ko kamɓe tun ko wiyete deftere maɓɓe ɗen e diina maɓɓe kan tawata hara koɓe nulira ko huɓitugol adnallam fof wona leñol maɓɓe ngol tun ma wona saare maɓɓe nden tun ma wona continent maɓɓe on tun ɗum noon kañum kadi ko nulaɗo tun hokka ɗum noon allah daali wama arsalnaka illa kafatan linnas haray ko himɓe ɓen fof mi nuluma e mum no jeeya kañum kadi toɓɓere ko nulaɗo okka tawata hara annabaɓe ɓen okkaka e nulaɓe ɓen okkaka annabaɓe ɓen fof koye himɓe ɓen nulaɗo kañum ko himɓe wo jinnawo nulaɗo kañum ko himɓe wo jinnawo kamɓe ɓe nula e muɗum ɓeya kañum annabaɓe ɓe fof koye himɓe ɓe nula tawata kadi ko ɓe ka saare maɓɓe ɓe ka hoɗɗo maɓɓe ɗon kono nulaɗo kañum nula e fi adnallam fof helti kañum kadi kamɓe nulede maɓɓe ngol no mofti bani adama kañum e to wiyete jinna allah daali tabaraka alladi nazala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nazira
alamin no koni nete alamina ko alamul jinni wa alamul ins inna wandama aray ko jinna e himɓe fof no naturi e ka kalima al alamin nulaɗo kañum kadi no okka toɓɓere ko annabaɓe ɓen fuu okkaka nulaɓen fuu okkaka timminirede annabaɓen e nulaɓen sikki nulaɗo maki la nabiya badi min ko mi sakkitete nulade simi nulama goɗɗo nulitoytake hande kadi bi mana ɗum ɗon kañum kadi ko teddungal ngal nulaɗo okka dawowo hara innen wondema hay goto heɓa alingal teddungal ɗon si wona nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam saabu haray ko kamɓe sakkita nulede annabaɓen fuu ko kamɓe sakkita nulede e ko wiyeten e nulaɓen fuu ɗum ɗon kadi ko teddungal e nder ko wiyete innen e ko nulaɗo okkaka allah daali ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatama annabiyin rasulallahi wa khatama annabiyin allah ini ko kamɓe timminira annabaɓe hino jeeya kañum kadi noon en inni wondema ko nulaɗo okka tawa hara annabaɓen okkaka nde alqur'anare allah inni wondema si fo piyodiri fof sirkuɓe ɓe yeddaɓen alqur'ana fof ɓe wawata addude sifa simore alqur'ana wotere fatu bi suratin min misli wad'u shuhada'akum in kuntum sadiqin haray koyne ten alqur'ana on noon jeeya on e mu'jiza bimana piyunkun allah okki kado mo allah okki nulaɗo tawata hara hay goto innen wondema jogaki sifa ngal teddungal ɗon allah daali inna nahnu nazzalna dhicra wa inna lahu lahafidun hino jeeya kañum kadi eko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam okka tawata hara annabaɓe ɓen okkaka hay e goto e maɓɓe nulaɓe ɓen fuu hay goto e maɓɓe okkaka ko nulaɗo tum allah wondiri siki allah subahana wa taala ko wondirali annabi yusuf annabi ibrahim annabi zacaria annabi yahya annabi yusha ɓen ɗon fof allah wondirali ɓe kono nulaɗo allah wondiri ɓe saabu honɗum allah wondirta ko wiyete pihum mere hum se hi tun allah wondiri nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko hollugol e wondema haray moƴƴereji no iwra e cenɗe maɓɓe ɓe wawi e nder duuɓi 23 waylugol ko wiyete arabuɓe fou ittaɓe e himɓe fofuɓe wattaɓe e himɓe joguiɓe doole ittaɓe e himɓe burure wattaɓe himɓe anduɓe ko fewndi ko waɗi allah subahana wa taala wondiri ko wiyete nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah noon no wondira e kanko ko faala o wondiri walluha o wondiri alansara o wondiri nangue o wondiri lewru o wondiri makka yafalu ma yasha'u wa yafalu ma yurid o waɗay ko faala kono e nder annabaɓe fof ko nulaɗo tu sallllahu alayhi wa sallam allah wondiri saabu nafoore iwray ɗe ɓawo maɓɓe ɗe allah daali la amruka mi wondirima annulaɗo la amruka mi wondirima annulaɗo joni noon si taguɗo on wondiri nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam non kadi ko teddungal ngal tawata hara inne wondema annabaɓen fof e nulaɓen fof heɓani ngal teddungal ko nulaɗo tun sallllahu alayhi wa sallam wondira la amruka innahum la fi sakratihim yamahun hino jeeya kañum kadi e teddungal ngal allah subahana wa taala teddiniri nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawata annabaɓe ɓen fof e nulaɓe ɓen fof okkaka ɗum ɗon honɗum ko kamɓe tun e nder annabaɓe nulaɓɓen fuu ko kamɓe tun allahu subahana wa taala noddirtaɓe koɓe jonnako annabaɓe hedditiɓɓen fuu allah ko inɗe maɓɓe noddata sike ala aya hay e goto ka nder alqur'ana ka allah daali ya muhammad ko ya ayyuha nabi ya ayyuha rasul eɗen andi sike allah subahana wa taala noddirayɓe golle maɓɓe ɗen wonugol ngol annabajo e wonugol ngol ko wiyete nulaɗo allah ko ɗum ɗon noddirta ɓe annabaɓe hedditiɓɓen fof ya yahya husel kitab ya isa ya zacaria ko inɗe maɓɓe ɗe wona e wowlede kono nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam teddungal ngal ɓe heeɓi ngal allahu subahana wa taala jambitali ɓe noddirali ɓe inde maɓɓe nden ko inde golle ko allah jonni ɓe kon allah noddiri ɓe ɗum noon kadi ko teddungal ngal tawata hara e annabajo hay e goto okkaka ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tun hendi ko wiyete ngal teddungal ɗo misal muɗum adden allah daali ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ko ayyo nulaɗo ya ayyuha rasul o inali ya ayyuha muhammad
jonno Allah kajum kadi do ko ar-rasul ada tabiti Allah kadi dali ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr don kajum kadi ko ya ayyuhar rasul Allah noddi kadi ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabi idha talaqtumun nisa ha ayaw landi wi do nula sallallahu alaihi wasallam Allah noddirali be inde mabbe ne ko inu den don ko fandi ko noddugol be innali ya ko yukari ko ayyo nulaɗo ko ayyo inne wandema annabajo ko noon Allah noddiri ɓe Allah noddirali ɓe inde maɓɓe laawol nen ka teddingol ɓe ka jonnugol ɓe ko wiyete ngal teddungal ɗo ko kamɓe tungertoringal ndaren noon ɓe annabaɓe kañum konno Allah noddiri ɓe Allah inni ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim ya adamu ko ayyo annabi adama ɗo ko inde makko den tigiri Allah ko wiyete jambiti nulaɗo kañum heɓali ko wiyete nun Allah kadi ya dali ya Isa inna mutawaffik ko ayu annabi Isa Allah kadi inni ya Musa inni istafaitu don kanyum kadi ko ya Musa Allah adali ya Nuhu innahu laysa min ahlik don kadi ko ya Nuhu annabi Nuhu ya Daudu inna ja'alna laka khalifa don kanyum kadi ko ya Dauda nodda Allah dali ya Ibrahim a'rid an hadha don kadi ko inde annabi Ibrahim den nodda ya Yahya khudhil kitab don ko annabi Yahya ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulam bedo fu Allah subhanahu wa ta'ala si no noddude be jambitay be si wona nulaado sallallahu alaihi wasallam nulaado kanyum ko golle mabbe den Allah noddiri be ngal do teddungal kadi ko nulaado to ngerjuri jonno ko famete ga darsu men ga kala teddungal ngal nulaado jonna haray mofte mabbe kadi jokkube be ngaray ko ngal teddungal jogi ko wadi ko mofte mabbe den attoyto natugol kal janna yo Allah wado en mabbe goddo non hino wawi landitade Allah dali wa ma muhammadin illa rasul wa ma muhammadun illa rasul Allah kadi adali ayago ma kana muhammadun aba ahdin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamu annabiyin ko indu den enen ko faala den dumanade ko Allah noddali be do Allah subhanahu wa ta'ala bay woni wobbe e mabbe fuddike innugo nulaado ko dum do Allah noddiri be inde mabbe den inni wondema nulaado sallallahu alaihi wasallam ko be nulaabe ko be tinnirabe annabaado te kamandi do Allah subhanahu wa ta'ala noddabe Allah subhanahu wa ta'ala jabani be ko wadi inde mabbe den innen fenyina nulaado sallallahu alaihi wasallam kadin hertodi teddungal ngal tawata har annabaabe e nulaabe ben fu okkaka hibe okkaku yete jawamihul kalim kuni te jawamihul kalim ko wowlugol kongol gotol tawangol kongol no mari manaji heewdi yewtugol kongol gotol tatangol kongol no heewi tew gande misal mudum innamal a'malu binniyat ko masalaji jelo piji jelo wondatto golleji din fu ko anni e on jokki dum don ko hala yaaju kanu ko hala yaaju ka wonnum ka hajju sida okkude si tawi woni da wadde ko moddi fu ko anni e on e jokki o yi ɗon ko halfere wotere ko yewtere wotere kono haray ko wiyeten haalaji heewɗi heɓto masala nulaɗo sallallahu alaihi wasallam maki la darara wala dirara lorra alaka dina lorrugol alaka dina ɗum ɗon kadi ko piiji je no natore nder ton piiji ko wiyete million ji no natore ha nder ton nulaɗo sallallahu alaihi wasallam goɗɗo ari landi nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ene ko honɗum mi waɗata honɗum e gollal mi waɗata ko wiyete minata aljanna ko landal mo langa kono nulaado nokka jawamiul kalim kambe kadi hertori annaba be fu ko kambe hertori ngal teddungal do Allah subhanahu wa ta'ala waawin no be yewtugol yewtere harande rabbidi kono harande mofti on ari ni mi do faala ya yeto lan gollal gotal bet simi wadi min hatay aljanna nulaado jaabi be on qul amantu billahi thumma istaqim ko jama gollo illu mi gomdini sa gomdini hanga sa nyiba yore dum non sa gomdini a nyibe dum non hare kali yana futtuda wi do ko kongol rabbinugol be makari ko ya julu ko ya jangu ko ya arka julirde ko ya itu sadaka ko ya itu be ko wiete be rabbindi be resumi dum don fu e der ko wiete kongol goto goddo go kadi arno landi nulado sallallahu alaihi wasallam do ko en faala pide misal fi andugol wonde manulado nokka jawamil kalim ko tawata har annabaɓe fu okka goɗɗari ala lande nulaɗo mi ene miɗo faala ya yeeto lan gollal si mi waɗi ngal himɓe ɓen hiɗaylan Allah hiɗaylan o yiɗon ko landal kadi mo lananda
nulaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam haray ruuɗo izhad ma fi dunia yuhibbuka Allah, ruuɗo e aduna Allah hiɗeta, wazhad ma inda nas yuhibbuka nas, ruuɗo ko yimɓe ɓe jeeyi kon, terto ko yimɓe ɓe jeeyi kon, yimɓe ɓen kadi hiɗeta. o wi ɗum ɗo fof ko kaala landal moɗanangal, kono nulaɗo wawi ngal hawtutude fop. ɗum no wawi hande wasen ini carte mémoire piiji buy ana aɗa e nder kamɓe kadi hari yewtere maɓɓe nden no wawi carte mémoire ana aɗa e piiji buy a nder ton. sa yii yewtere nden ko yewtere raɓɓinude, kono sa fuɗɗike nde feesutude, a fuɗɗike nde lancitudo, a tawi ko manaji heewɗi ko kamɓe kadi tun okkayi ɗum ɗo e nder annabaɓe ko wiyete nulaɓe. nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi no okka ko wiyete ayeje ɓe inni ɗen ɗon hino ka ley arsh, ka ley arsh, ka ley pale Allah. no gari ko kamɓe tun okka e nder jippinaɓe fof, ka tawrata, ka injila, ka zabour, ka suufi moussa, ka suufi ibrahima, kamɓe tun okka ayeje tawata harawno ɗen ayeje no ka ley pale Allah. ko ɗum woni ɗen ayeje ɓe inni wo ko timmorde suratul baqara, amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminun. ɗen ɗon ayeje kadi ko kamɓe hetturiɓe tawata haray koye jippe hara ɗen ayeje ɗo no takka Allah ɗon. no gari ko kamɓe okkorango tedduna. ɓe inni kadi ko kamɓe okkorango non fawat innen suratul fatiha. suratul fatiha kañum kadi ɓe inni wondema ko teddungal ngal nulaɗo okka o suratul fatiha mo jangeten ɗo, ɓe inni wondema kongol lekki. eɗen andi en jangino ka sira sahabajo seydina said ɗuma said abi saidin al khudri, ñande goo nulaɗo immindini mo e woɓɓe goo yoɓe yaw e nokkel kaari fi haaju. ɓe yehi ɓe tawi lanɗo yaare no fiɗi lanɗo, yaare no fiɗi mo, moccama haron kama, nebban hujama haron kama, piiji ɗuma ɓuttal. seydina saidin al khudri ari tawi oyano maya ɗo museydi. lanɗo on landiɓe ene hiɗo mari lekki fi ñawdo gollan. jama fo inni ala seydina ko wiyete saidin al khudri ɓe maki min miɗo mari lekki, miɗo wawi moccude, kono noon simi mocci a yoɓaylam. ɗo kañum kadi ko ɗum yaltinten ɗo moccugol ngol, si ko sunna on yamiri kon haray hino dagi. si jommum kadi landikema ko wiyete ittugol, ko wiyete cardi ma ɗum ittugol kuttirɗi, haray ɗa hani mo jonnude, par ce que haray si tawi woni koko harmuno nulaɗo harmina hen. fof inni ala lekki seydina said inne wondema abi saidin al khudri ɓe maki min miɗo mari lekki. ɓe ari ɓe tawi o ka yarde fiɗi oya ɗon, ɓe moccanimo, ɓe jangi suratul fatiha. suratul fatiha ɓe jangi, ɓe wutti. tawi noon ɓe haldidi oya on joddi ɗin ko ɗum ko jonnugol gelewɗi. oya inni no wakkili par ce que no moussa. ɓe jangi suratul fatiha, ɓe wutti tum ɓutti, ɓe aɗitti gelewɗi ɗi. ɓe seydina abi saidin al khudri wondunoɓen ɓen inni janga alqur'ana yoɓina. ɗo kañum kadi koyen faamu ga si goɗɗo janni yoɓini na ko harmi, ɓeya ko ɗum faami, ɓeya ɗuma inni on ɗum e mocca hangasa yoɓina. seydina abi saidin al khudri huli, ɓe hewtoy tum ka nulaɗo sallllahu alih w sallam. seydina abi saidin al khudri ye holliti nulaɗo mi yawna nokkel kaari, min tawi yaare no fiɗi goɗɗo, haray fo wawali ɗumana ko mimi mocciri fatiha, haray kadi mi yoɓini. nulaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam a waɗali ko boni, haray noon jawdi ko heɓoyi ɗon ton kon haray ittanela, min kadi ittanela mon noon geɓal jaka mi andi makugol nulaɗo ittanela geɓal, andi jaka hina ko harmi, ɗon ko ɗum faala ɗen ɗumannade suratul fatiha on kañum kadi ko wiyeten ko dina kan fof no raɓɓindina no résuma e ko wiyeten suratul fatiha. masala sa ini alhamdulillahi rabbil alamin, yettugol Allah fof no hawtita e on ɗon. ihdina siratal mustaqim, du'a aw fof no mooɓa ɗon. innen wondema suratu wongol no mofti ko wiyete tariha mofte ɗen fof, saabu himɓe ɓen koɓe jelo ko himɓe ɓen koɓe Allah tikkini e majjuɓe kañum e fewɓe ko ɓen non alquran on kañum kadi sifi ka suratul fatiha, ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin, ko ɓe ɗo tata. jaka mi andi okkede nulaɗo timmorde suratul baqara e okkede ɓe fatiha, ɗum noon kadi ko kamɓe tun hertori. sabu ɗo haray ko ɗum fala ɗen e ɗuma sifade hande, haray hiɗen anditina sabu darsu men on daroto woni koye suumaye fuɗɗinoɗen mo inchallahu darode kadi suumaye haray en gayna e oɗo sira lontiniron ko
ko wiyete defte ko jolnon haray enen subay sabo ni sifagol fi nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam goɗɗo wata sifade fi nulaaɗo ha ko wiyete gayna fi maɓɓe ko ya sifo an kadi ceernoɓe rewino ko ya sifo ha ka attuɗa o tertoɗa no jeeya ko nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam kadi okka ko kamɓe tun e nder diinaji jippiɗɗin fo tawata hara diina maɓɓe kan kamɓe si waɓutu heewima a juulay ka faalaɗa diinaji hedditiɗɗin fo ko be yaha ka juulirɗe ko be yaha imma ka église ma yaha ka synagogue kono a wawata juulude ka woni wo enen noon ka waɓutu heewma wo kon ka waɓutu heewma wo nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki hadis haray leydi ndin onon no laaɓani on ɓoyi haray leydi ndin fof ko juulirɗe wonando en ka waɓutu heewi wo juuɗe no kadi kamɓe tun hertori kamɓe tun okka ko wiyete mi mana fi on fi ittugo sonjay men sabu si tawi woni no hara hina noon hanno sifana heewi ko be ɗaɓɓa juulirde salan sara heewi ko be yaha e juulirde kono sariya men on newini nulaaɗo okka ko tawata annabaɓen okkaka si wagutu heewi makka golle tawi bali feere no yara ka juulirde hiɗa wawi ha juulude sikka ka lawol hiɗa wawi ha juulude kala ka sikka ka hoore avion je hiɗa wawi juulude sikka ka bateau je ɗa wawi juulude sikka ka train ɗa wawi juulude nokkelɗin fof ɗum noon ko nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam okkora innen wondema ngal teddungal hiɓe okka kadi ya teddungal ko annabaɓe kañum e nulaaɓe hay goto okkaka konnu Allah waɗi hakkunde suudu maɓɓe ndun e mimbari maɓɓe on inna ɗon ko rawdatun min riyadil janna ɗon ko on ɗum ɗon ko ngesa jeyamba e ngesa aljanna ɗum ɗon kadi kamɓe tun okka tawata annabajo hakkunde suudu makko ndun e ka o daroto o waɗa ɗon khutba Allah inni hakkunde ɗon ndin leydi ɗon kaka aljanna ndi wonu noon ndi adda ɗon ndin ɗon kañum kadi ndi hootay kadi ga aljanna no gari ko kamɓe tun jonna ngal ɗon teddungal ko ɗum waɗi nulaaɗo make e hadisa selluɗo ma bayna bayti wa minbarihi inna wondema rawdatun ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna kamɓe tun kadi okkani ko ɗum waɗi si goɗɗo yehi hajju madina on tigi no yamira etagol juulugol hakkunde suudu maɓɓe ndun kañum e minbari on fiya juulu e nokkure taway nde ɗon ko peccum e nder leydi aljanna ndi no kañum kadi ko kamɓe okka ko wiyete ɗum ɗo haray hiɗen sakkitora koɓe okka sabu en wawata kadi lintugol ɗum ɗo fof haray ko piiji ɓurɗi himmude ɗi mi linti ɗo hiɓe jeeya kadi koɓe okka honɗum e nder mofteji ɗin fof annabaɓe nulaɓɓen fof annabajo yeytoto no mofte mum ɗen haray mi rentini on masihu dajjal mi rentini on o wiyeteɗo dajjal kono nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam kamɓe ɓayɓe nulama ɓe yeytino en hayno dajjal wayi ɓe inni dajjal noon ara hiitere makko wotere hino boni darnde makko koni mo fotata ko danejo ko ɓale ɓe mana nulaaɗo sifani e masihu dajjal no wayri no fof annabaɓe hedditiɓɓen fof ɓe aray ɓe inna mofte maɓɓe ɗen min rentini on e dajjal kono ɓe sifanaki mofte maɓɓe ɗen ko onno dajjal wayi nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah okki ɓe yoɓe arɓe yeeto en ko onno masihu dajjal ñande masihu dajjal yalti hiɗen tori Allah watta o yaltu e jamanu men sabu o majjinoya e buy ha annabi Isa ara waroyamo nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam no tindiri en ka hadisaji ka makuji maɓɓe masihu dajjal kono wayi ɓe yeyti en kadi ko hombo waɗaytamo ɓe yeyti en kadi ko honɗum o waɗayta ɓe yeyti en mbiye fi masihu dajjal fof ngal ɗon teddugal kadi ko kamɓe tun okkangal annabaɓe ɓe a fof si ari nayi aray watta noon e yili si tawi woni masihu dajjal ɗumanni ke kono ko ha ɗon Allah holli ɓe kono nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam jonna information ji laaɓuɗi pos fi ko wiyete masihu dajjal haray ko seeɗaji mi linti ɗo e teddule e nulaaɗo okka e hinni noon si lanɗo mon on teddinama si haray ko mbo teddina ko yimɓe ɓen kadi si nulaaɗo teddinama e teddule ɗo haray ko mofte maɓɓe ɗen kadi teddina hiɗen tori Allah subhanahu wa taala ñiɓugol e ko wiyeten kon ko nulaaɗo accidi en kon alkitabu wa sunna fiyen wawu enen kadi hendugol ngal teddungal ɗo haray en hiw e kadi toɓɓere e nder ko wiyete toɓɓe gurdal nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɗen haray hiɗen tori kadi darayɓe vidéo ji ɓe men inchallahu darsu o sira on daroto enen en darnaymo ɗo e suumaye haray inchallahu hiɗen tori kala maruɗo ko wiyete ihtira bi mana kala marɗo fandore ko hewtina men e téléma ko yowodiri e oɗo darsu sira haray himo wawi waɗude commentaire ma o waɗa vidéo maɗum mo windana men par email inchallah fiyo men andu aray jama on kon no hiiri oɗo darsu
ko honno kañum kadi ɓe yi ko manki ma ko ɓeydi ma ko honno ɓe faalira haray hilan hacca ɗo. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن